ing tingi khur oi a khur mai he ta hi he le hello in lo dam tlang em cái ní chung bộ cần đâm tlang hay vô in nhà cho anh cặp mở cho thở thì các run hú đôn chewa anh tay lo anh hun to cho anh cắn chen om pa hianin ap mở cho thở thì các anh po hi lo atum to kha wang khanin i video kha ila du sia run ti ro vô in a hian tia chu ma se kan chen om pakhata khwanin kom thanga khwanin in an ina na thokan oma khol hi an onani abeng cheng lu tuka tuna po hanin an beng chenga ka hak de chang zingkar changkhanin ma se na hi an thok le thin bok sia chanin khwa hi atlai don tak nya lamo chu khwa hi atlai don tak nya la chu vo ina ka ti lau chanin chen om pa hian nak tu ka Hmarcha ti kha alo to don buk si chu wang chanin an nung lampanga hianin sound radio enge ngai thak nuam lo I alo omani chanin min lo ngai dam don ya o I chanin jemanin hianin kan Hmarcha thar ti kha kan ron hu ang cheu Jema ilaw lang video em heng hi ka Hmarcha chu an ni amoy em lo an hun to pickle kha kan siam do na ni an sin twa meya hey heta akung pakhat te hi ti hiani na om ve wanga chuarin ka phone hi ka keng hla deuh hle ka phone in ka lamo ka phone hi ka keng hla deuh hle ka tong kha aring thau ka be sei chuanin heng ho hi anya heng ho hi ka Hmarcha an ni chuanin heta kom chak pakhata mi kha ka ron ti lang liang hei phei kho ka bun ani hi jema pon bun ro le phei kho ka athia masin no ake bal ani khu ke bal hi du lama oi ka pumte lo lang alo khu jema kha din phei kho ka bun ni khu uno due cinque otto han soi le te 1 2 3 han ti le te jema 1 2 3 helaya kung pakhatami hi pakhatcha hi ara tingtenga hei hi anmani hi mo mun ka nei lawa wang hianin in nai deuh ka ti chiak na sa sia kha nai to khanin ti hang ka da hloma om khat deuh seng chuanin ra tam deuh turan ya hei hi kan lo cheu to mo lo po ti hanin chu ei do na hianin I ka me du hi pakhatte te hianin ka valo mai zelai shem kalawa ka sil noka se sok mai zelania heng hau hi pikula khanin ka siam li anga tu yanti theite mai na jama pu hi kanin thura la mo Hmarcha chuanin Hmarcha angama I resorina kan kalpunin jama pu hian ron pa ya kanin sem thin kan ei dun thin Hmarcha hi mo kanin thura la ke ai pon angam zo kamo chuanin pickle hianin ka siama mizo style deuh hianin mizo ina ka pickle kan siam hian ka siama an du thei lut tu ka chuanin an mani style thung hianin jema pi in siam thina athak lau ho hi mo achunga eng moni tu na tikha athuna atui thei lut tu ka mo athak chi hi ke mang ka siama athak lau chi chu jema pi in siam ka tuai no hei phekok bun ro le he phekok hi mo jema ka pa tuna hianin kot kaya in malampanga kanom me ka hei ikung puibula kada ani a hi ara na sakhop maya pangpar te po hi angamo amoya chanin hei kan kom thang pa ani a ugo ania vo in chu grasakat lakloa keila hianin Hmarcha hau tha hanla ki ka du buk se kan buai ni a innang pulut tuka nilaw ngai dam don ya bing ching viao chuan cái chầu rồi lấy khít ạ ô
ni lo lama ka tlang ni ang cái mai hang kang kal chau bek bek meng helai mi hi chu alam min lava hei in chung deuh hlekan omani hin mu ve ngai ni hi mo chan helai mi hi chu ala ra sen lawa ala ra min lava e chuan in turtle ho po in chunga anin chungan om vek ani khuti bai lawang chuan in hei hi an lam min lava hei po hi an lam min lawa heng lai mi te ho hi I ni an mu em lawa kha wang khanin an sen har an tai har chuanin hei hi kamai an pakhat le an ni na hi a e thei me lawa he mai an hi nga tinge po ka shelo a syam lut tu ka voi khat ka syam china oi ka syam lai kha ding ka phur lut tu ka kan pa ne na lo en ro mi zo bai kan tia ka bai lo a na kha oi ka e thei lo a syam hi na syam lut tu ka mo chuanin heta hi Hmarcha dang le kha ani le ta hei hi heng hau po hi an lamin lawa an min huna khanin a chung hi kan ver kwa anga mo kan ti dan chu mo hemi hi a hnun hi kan thlon ta ni a chung kha kan la chwa ka tui kan chhum sawa chuanin tui chhum sawa khanin minute nga vel kan thla ka chuanin tui sa khanin kan la chhuak lawani ti khan kan o kal om tira chuanin tui kha adai hnuwa khanin kan la chhuaka a chunga khanin du kan thuna chuanin bura oil te nen ti khanin kan da adu huna e thei mai ta ni tui lu tuk a thak lawa mo tui lu tuk a he an ni hau hian ina an e vengam top ni ta mo se ka pa hian Hmarcha ngam lut tuka I restaurant kan kalpun Hmarcha kan patni in kan pai ru kan me thina helai mi hi an par na sa mo mai an hi mo le lok apar hi kan china arom par hianin apar hi kan thlia ka he achunga sadip ang chi te hi te hang kan thuna ovina te kan timina ti khanin ana nilaw apar hi kan china ni mo chuan tuna rompar le tur hau hi chu kada changanga ara kha ka enchin cha ka heng hau hi chu ara tur ka zwa to khan ni ta mai an hau hi aron dwa hlwa tir khanin apar te kha acha me ma khang kha kan char heng hau hi chu ti hadin om chang ro se tuna kan om na hi then om pa in bul huan hei a Hmarcha te hi kan han fang don ani tuna hianin kom thanga khwanin an grass san lau kata beng cheng lut tu ka mo hei hi vai Hmarcha kan ti ang khanin ka sha hemi pangpar hi enge kha artu khwan kan ti kha nya mo chuanin he te mi te hi an sei thakop mai ente u akung te ha na zo lo do na mo mawin athung vel ani hi oi kom thang pa grass kat chu ka holut tuk hei hi chu mi zo Hmarcha te ang kha hei chu Hmarcha van ko khamo Hmarcha van ko hei hi
ania chuanin hei hi Stella di peperoncini anti a hei hi arsi Hmarcha anti arsi kha angamo hei hi a helania oi chenom pa chu abeng cheng lut tukamo heta mi hi lian rewsi hei tiang hi samtruka ang top mo achunga hianin tuna te kan thuna atui lutuk hei tiang Hmarcha po hi mo Italy anti dan chuanin achunga achi kha anla a chuanin tuya an tuisawa an chi a chuana dei nu an la chhuaka achunga khanin tuna I khami sanga ang khanyang chu khatyang min sa kha an thuna mo tui lutuk step pa oma mo kate kara kadai thoi mai hei Dov'è la mosca? E dov'è la mosca? Dov'è? Dov'è la mosca? Dov'è? Drago. Anche stavolta siamo andati a fare il giro. si cha Mi piace, mi piace. Sì, sì, no, no. È obbediente.